Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Repot ya? Yo, iki wis terus ya. Hah? Yo, Wes, nek repot. ora. Apa itu? Iku ya, tak kei kabar duka, berita duka ya. Apa? Wong SK, ayah kenal kok ora, meninggal. Apa? Adike Mbak Warti. Mbak Warti. Adike Mbak Warti. Adike Mbak Warti, cari ayah ngerti. Yo. Itu, Ngerti Mbak Warti, ngerti lah. ke Malang itu. Yo, kuwi adike sing mati kecelakaan. Oh, kecelakaan. Heeh. Bejo. Mama melayat. Ya ora, ya aku kenal jenenge Mbak Ida, Mbak Yuni. Ya. Ayah ngerti toh, umay kan sampingi une. Iku sampingi une sapa sing ayah ngomong muni. Aku dhisik jago si cewek ngono lho, sandinge Kali. Yang berat ya. Jadi kakak Ratna. Betul. Kelingan Ratna barang. Kenapa? Yes. Kenal Ratna barang. Ayah saiki kelingan Ratna. Mama ngiling Mama ngiling Mama mah main melayat. Bingung. Ya. Apa-apa lah. Ya. Ya, Mak. Yo. Hati-hati. Makasih Kune. Iya. Ya, sehat-sehat Bu Mama ya. Amin. Aku betul nek ayah repot masak. Ora. Pokoknya Mama sering bersyukur, Ma. Iya, amin. Kalau ini, Ma. Kali ini, Ma. Sering nih kehilangan, Ma. Aku dulu kangen. Aku dulu kangen di Mama. Tapi pura-pura ya sono. Ayah saya repot, gampang itu mana ya. Yo. Assalamualaikum. Mama mau sarapan dopo. Urung sarapan ya, wong krungu kabar iku terus aku gak ngeleh wetenge. Yo maaf Mama. Yo, ayah kelingan Ratna. Ora, aku juga tidak Mama. Wis lewat angin menusuk lewat kok. Aku kelingan Mama. Aku kelingan Mama terus. Ya sayang. Ya, Mama sarapan. Tak sarapan ya. Terus ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kangen Mama. Ya, ngerti yo. Iya ya. Ya, Ma. Iya. Iya.